I veliki pozdrav svima, ja sam Lazar Matić, neobično neki, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Pre početka klipa želim samo da kažem da jučer nisam mogao da snimim video za One strane istine, bilo je kasno. Ali danas će ići 2 videa, tako da, eto to sam samo želeo da vam kažem. I sada ćemo raditi novu epizodu našeg serijala Greške u TV serijama. Znate već šta treba da uradite, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na kanal i također se subscribeujte na moj drugi kanal. A sada ću vam predstaviti isto greške u TV serijama, ali ovaj put drugačije. Danas vam predstavljam zanimljivosti o nekim serijama. Sada ćemo vam predstaviti zanimljivosti o seriji Crna hronika. Jer te Crna hronika je bila prva tema ovog serijala, tačnije prva tema u prvoj epizodi serijala, ako ste gledali greške. Znate već kakva je serija i ako ste gledali seriju, ovako. Prva zanimljivost je da serija nosi naziv Po tajni Titovog prstena. Druga zanimljivost je da su iz nekoliko epizoda te serije nastale 3 serije. To su Klopka, Oblaci putuju u Italiju i Crna hronika franšiza. I treća zanimljivost je da su za seriju bile zainteresovane u Hrvatskoj RTL i Nova TV, verovatno, nisam baš tačno siguran. Mislim da je RTL bio zainteresovan i još jedna televizija, ali obzirom na slabu gledanost to se nije desilo, nije emitovana serija u Hrvatskoj. I svakako seriju možete pogledati na YouTube kanalu Domaće serije i na Dailymotion kanalu Crna berza, tako da ukoliko vas zanima pogledajte, imaju sve epizode. Tako da eto, to bi bilo to što tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem videu. Lajkujte video, subscribeujte se na kanal, uključite notifikacije, podelite video s prijateljima, napišite u komentarima da li ste ovo primetili. Tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav i pretplatite se na moj drugi kanal. Doviđenja.